Fatalofa tu le sua famanu malo Yesu Christo le nei Taeao. Ia le atua. Whaftai le atua ila na whamalo longa o tātou tangati taito tasi wala whai mai le ori le fia o le ori whanonoanga. Fia le nei Taeao e whawhero iatu lau sunga ta maori ngā ruenga wau. Maise tina ngā ruenga wau. Ia e maise le ngā ruenga wau i so staffa mai ai maunga tele se ia pa ia mungaiti. Sua famanu malo Yesu Christo te fia o whalofa mwhatalofa atuai le nei Taeao fau. Whawhila atu fo i se tasi o mawhai o na tātou tāpuai whatasi le nei Taeao. I iei whamunianga le atua i lau tāpuinga. O maia se o tātou tāpuai le atua. Le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga paia. O le au tūlai malu i lau tamā. O te whaiatu ia te ia. Lau tamae. Wawanga sala i leo le langi a toa mauruma. O le au ngāna toi ta ua o lo watari. Ia vea au e pei o se tasi o awa ona. O le a tātou talo. Lo mātou tamae o le langi. Ia vi ia lo sua whamamalu ma ia whaanene ina o e le tua moni e toa tasi. Nei Taeao no mātua nganga whaamanu, mo no mātua nganga whaaftai tele le whaititia. Wā o e lava o le tuo Israelu e tele i moe, tele i tule moe lava. O mātua le whaile ori olia o le ni whaano noanga. Na watu leo le viinga ma le whaamanu i lau o fio wa watau mo no me le pale ali o ngā ruenga na fofoa. Nei Taeao mātua te ole whaapitoa i lau whaamalo longa. Ia apa mai o rofa mai a whaamawhana whaina inei no mātou tangata i le tumu mai lau o fio. Mātou te whaalongo ai pesea lo fina ngalo i le nei Taeao. Whaamāmana mai le mana o ngā pa ia le mea whai ngā ruenga. Whaonga ina i lau o fio i le tumu ata toa ina ia mana lau upu le mātou whaalongo. Si tia i lau vi inga ma vi ia i lau suafa e whaavavau lava. Amene. Whata waina ni nei māsina atoa le tūla whono e se furu o le atua. Ina e mawhaina matuai o tātou mauti noa ai le moni ma le whaamaoni. Lengo le tūla whono o le atua ua whaali ai le ami o tonu o le atua. Lengo le whaavai o le mālo o le atua. O rana tūla whono. I tai le Taeao nina tātou toi pai lava i tūla whono e se furu. Pai mai tu la fono mo mua. Aua nei fai mo oe se tua ese i o ruma. Mai tu la fono e lua. Aua te fai mo oe se tu pua o tā. Po se whaatusa lava i se mea i le langi i lunga. Mai tu la fono e tolu. Aua te tau fuore suafo i ova lo o tua. Tu la fono e whai e mana tua sa pati. Tu la fono e lima. Ia e awa i lo utamā mo lo tina. Na ia whaale walewa ina ia waso. E no whatului. Ne meo whaina mai e ova te no whai. Tula whono e ono. Aua e te whasio tangata. Tula whono e fitu. Aua e te muri lua. Tula whono e walu. Aua e te ngoi. Tula whono e iwa. Aua e te muri mau pe pelo i le lutua oi. Tula whono e se fulu. Aua e te mana o le whale. Te awaa. Awa on tane o no fini. Se mea lava. Pei tai wau tala noi tu la whona sifuru di Taeao nei e toi whamanatu ai a te i tātou tangata tau stapati. Asfit Samoa tuto atas. E pa ia tu la whona sifuru o le atua. Nei te o tātou manatu, tātou tausire stasi. Ai le whata waina le iwa. Pe tausi foi le iwa ai le whata waina le tasi. O manino iei upo le tuspa ia i poi o mau ia kopo le se wingo le nā mea. Ai pei tai o mana o tātou tala noa i nei ma whain tātou i loa i li Taeao nei. O tū la whona se fulu le atua. O tū la whona e tū mau ai o i whawawau. Ai tele ni lui tau o lof tai iai. Pea ma le au keu siano le taimi o lo tātou soi fua maongai. Pei tai awa ai le mau o nei Taeao. Tu se roma ilon ta upo lima fa upo lus fulu fa penon fa tawina.
Na whaapopo ina fo i le tulafono ina ia whaatele ai le angsala. Peitai o siri lava le alo fatu noa, ina o whaatele ina le angsala. O se pina ngai mana o le apostolo Paulo e tau atu le ekalesia i Roma. Na matuai lo le angsala ona le tulafono. Ale lava wa o mai le alo fatu noa, au whaatele ina lava le angsala. Peitai la i le Taeao nei. Se i whamanino le autu o le Taeao nei. Mamanatu e mai se mau. E vea au le whiau o le Taeao nei. Whaautu i nei tātou whea. E le a vea le alo fatu noa. Ma au wala e whaale au ngai nei tu la fono le atua. E le mawhaina a vea le alo fatu noa le atua. E whai ma au wala. E whaale au ngai nei tu la fono le atua. E le whapea e maualo Yesu ke riso me talia Yesu ke riso i whatua tua. Ona whaale au ngai nei le tu la fono le atua. E le eise me whapena. E oi le apostolo Paulo e tu se Roma i lonu tau po e tolu. E manao le apostolo e tau mai a te oe e Taeao le neima. Fai mai le fai upo e tolu suma tasi. Le Roma lonu tau po e tolu. Whapea non fai tau ina. O le nei, e whaale a ngaina ea. E o tolu tu la fono i le whatua tua. Au ane i whapea. Au a tātou whatua mawina i tu la fono. O ta au ana. Fai mai le au tu o le Taeao nei. E le a vea le alofa tu noa ma a wala e whaale au ngai nai. Le tu la fono o le atua. O le au tu na o le tātou leo taia. O na pō le whengenga tuai. Sa maua le mi o tonu ni tausinga le tu la fono. O le mena sa maua le mi o tonu ni tausisi ai. Le nua le atua i o na pō le whengenga tuai. A o na pō le whengenga fōu. Ua maua le mi o tonu ia Yesu Keriso. Roma mtau po sifuru fai po e wha. Fai mai a wao le i ungo le tula fono Keriso le. E o mai ele a mi o tonu uye wha tua umalava. E ono fai atu. Ma fuanga lea. O tere na fai mai ei. Niso leo ke usiano e whape mai. Ua le to e ao ngā le tula fono. Ma fuaman. E tauna maara malama lele. I tula fono se furu o le atua. Aona mara malama i tula fono se furu o le atua. Ma tula fono mo se. Ono whaile na whaingo fie na mara malama. Pe tae whatere vave le whiau o le Taeao nei. E leo, tala le paulea ina ia whapea mai o lea ngā tula fono o le mari o Yesu Keriso. O lai tala noa ele mesa mo o mai lea mi o tonu i ona pōre whengenga tuai. Ma le taimine te soifua mo wolai. Pe tae ai vavai le utu o le mtau po e lima. Fai mai, o le alofa tu noa, na tupu ai le ola. O a tamu, o le whaatusa o Yesu. Tale noa le apostolo Paulo le karesia i konito, mo mor konito su lima lusu lua. Whapei o na oti uma i a tamu, ua whape foi o na whaola ina uma i a Yesu Keriso. Fai mai fai poe whaasuma lima, e whapei foi o na tūsia, na whaia a tamu le rua i tangata ma tangata ola. A le a tamu muli. O le anganga whaola o ia. Le anga sala antau ave mai i ona pō ua mawai. Le anga sala tau ave na o anga sala umai lau langi ono le anga sala na whaia a tamu totas. Le whai mai na oti umai a tamu a ua whaola ina uma fo ia Yesu Keriso. Whai mai Paulo ia Roma. Whapea o na oti uma le tangata e totas. E whapea na fo i ona whaola ina uma fo i le tangata e totas. Whai mai le vaenga mua le Taeao ni. O le tūla fono o ilo le lei le sala. Ana le se no le tūla fono. Tanto te le ilo me tau le sala. Le mo le mo le fionga le tua mo mo le tau pe toru fai pe fa o tatu lau I vidu wai. Au la to uma lava o e fai le sala o la to soli tūla fono o le sala o le soli tūla fono lava le. Fa no fe to Taeao ni tatu fa te pata to tūla fono se fulu le tu. La so manatu le Taeao ni. A fai na fasi o tia tangata le sodia sa pati o le upo le tua na fasiri ai le nuu ya mose ma fai atu mose le tua po le me fai tangata o sori fai fia sa pati. Nai te manino me mamlama i fai me le tua ave tua pa o se le mata wai mai o tike. Ana o mai le taimine. Ia no mingo le stanga to e tu sa pati o fioti uma tanga.
Al tahu le na. Langa le se no tu la fono le tua. Si manu tatu te le no me ta o sala. Lo mai lima fai po sulu ma fai po suma tolu. O le nei. Fa pe ona o mai o le sala la rangi ona o le tangata e to tas. O le oti foi ona o le sala ona o mai le o le oti tangata o malava. A wa sala o malava. A wa sai le lalo langi le sala wo o ona po tu la fono. Ai le tau sala ina pe ale ai se tu la fono. Io e tasi le tangata ang sala o mai lalo. Yang sala na tau ave mai lava. Ane le te noia tu ke riso. Le na fio mai. Ina e wha mangalo ina le sala le tau ave tato. Yang sala na whai atamu. Se manu e le ia stato wha moe moe. Na whangana e le whain tau sala ina stangata pe ana le te unor tu la fono. Al tahua na Roma tolu los furu. A wai le tau amuntun ina stangata to tasi ona tu la fono. A wai le tu la fono. E lo le iai le sala. Ana le se no tu la fono le lon meta o sala. Mena tahua le Taeao ni. Ai le fa pe o le a tu la fono. Ne o le tu mau tu la fono le tua. Fa mai Yesu ma vai le langi ma vai la langi le ma vai se ilota po te fati mutai tu so lan tu la fono. Roma lima fai po su valu ma su riva. O le nei foi. Fa pe na fa sala ina o tangata o malava ile sala etas. E fa pe foi on ta wa mi tonu ina o tangata o malava ile mi o tonu etas. La to te ola. Wa fa pe ona avea ma sala to tele ile ana anor tangata to etas. E fa pe foi ona avea ma mi o tonu to tele. Ile ana anor to etas. Me na fa Yesu ke viso. Me na le fa mai Paulo. O le atamu mo o le tangata ola. O le atamu lona lua o le anganga whaola. Whaatusa atamu ya Yesu ke viso. O Yesu ke viso foi o whaatusa ya atamu i mori mau le apostolo. Ina i maama lama ili fina ngalo le tu e antu singa. Ma mori atu le whiau le kalesia i Roma. Vaenga lona lua le whiau le Taeao nei. Ia whaasiri siri le tahau o le alofa tu no le tu. Mea nana whai mai le apostolo. Na whapopo mai tu la fona ina iei lole le iei le ang sala. Whapopo mai le alofa tu noa au lai lava ang sala lava. No winga le tauna ta natu mama i le tahau o le alofa tu no le tu. E tauna tato whaata waina. Ma whaasiri siri ina le tahau o le alofa tu no le tua. Roma lima whai po suma lima. E whaasiri siri lava i le toa tele le alofa tu no le tua. Ma le me fo ai fo ina mai ele alofa tu noa. Ua ile tangata e toa tasi. O Yesu ke riso lea. Roma lima lusu tasi. O le nei. E pe yona malo le ansala e o yoti e whape fo yona malo le alofa tu noa e la meo tonu e o ile ola e pavavau. I lo tātou o li o Yesu ke riso. Te mai tātou amen. Ine mwhin tātou whaftai le tua le mālolo nā la whatu noa le tātou soifua mo tātou ola. Tātou te le tā aloe. Ai e whata waina ina tātou soifua mo la istapula ma walunga. Soifua ola whapa ia ina ola mama. Lango le mālolo le alo whatu noa le tua. Le tātou soifua mo la ai. Pe tātou te le lei, pe tātou te le anga. E whapa le pale ale alo whao le tua. Nena wha me Yesu lana launga ma te o lima. E susuru le la le tua. Le me no foi tangata mi o tonu sur foi la le tu me no foi tangata mi langa timu foi me no foi tangata mi langa timu foi me no foi tangata mi o tonu asia la o le tato soi fu mo le malo le ro fa tu no le tu me va ngalo tolu a wo fie fa lang sala fa te le ro fa tu no no mi le ton tato ta alo le ro fa tu no le tu me li pa talanga polo le Roma ta po e ono ai sira ye fa mai fa mo lua ma toru ina ia mani no fa o Taeao nei fa me ole nei sa esta to upu tato de no fo pe ile sala ina ia fa tele ile lo fa tu no au mo nei fa pe o tato o ti la le sala pe fa pe fe ona tato to yo la pe ia tato te le lo ea o tato nei uma de baptiso ina ia ke riso Yesu na baptiso ina tato i lona maliu. O le nei wata tanu whata sumayelo tātou tangata tuai. Ina ia mawhain tātou i loa. Ina ia tātou sāwa vali le ola toi futa ina. E pei ana toi whatu ina ma Yesu Keriso na ia woti. Nāle manatu o tātou. Mai Paulo Roma. Ea.
Tato tēne nofo I pēle ang sala ina I whaatere ile lo whatu no le tua. Me whamtalanga le apostolo awa, awa nei whapea. A whai wa hoti whatasi tātou makewiso e taun tātou tātonu o toi whatu ina fo tātou whatasi makewiso. Na papti so ina whatasi tātou makewiso le papti songa e lona maliu. Ni whai mai whamtalanga le whai upo e lua e skultasi masol lua. Ia whapea fo I la o tau taofi. Wo tau wati la le ang sala. A wo tau wola lava I la le atua I lo tātou ali o kewiso Yesu. O le nei, au nei malo le nga sala I o tau tino o havale, I lo tau ngā wai ai o na tuina nau. O mai lapta inga le apostolo mo le kare sie Roma. O nei malo le nga sala I o tau tino o havale lo tau ngā wai ai. Ai e mwhaina, tā ua, le lofa tūno le tua le tau soifua mo tātou wola ai. Awa foi nei tuina atu o tau tino I le ang sala e whai mau penga le amio le anga. Ai o tau tuina atu o tau I le atua. E pei o e wola na e watch. Ma ia tuina atu o tau I le atua e whai mau penga le amio tonu. Mana o le apostolo e tau atu le karesia I Roma le mana onga o le atua. I ne mwhaina tuina atu lo la tau saifua ma le o le whai mau penga le atua. E whai mau penga le amio tonu. Fai mai fai po suma le wha, a waele pule le nga sala I a te utou. A wā utou le no nofa I tu la fono, a o le alofa tu noa. I ele tua I le nei Taeao. Pe tato soria le tu la fono wa I lori le ele ang sala. Pe tato soifua maola le maro le alofa tu noa. O la elava e ta alo I aris tangata le maro le alofa tu noa le tua. Na te le whata waina. Ai tauna ia manino mai malama. Na mana Paulo e tau ia ko nito e lua ko nito e lima lusu tasi o Yesu e leilo sang sala. Ai na veo ia e whai manga sala ina ia vea I tātou e whai mami o tonu ale atua ia te ia. Mena na fio me Yesu ke riso. Na ongo le langi. Ini o tātou no futupu whatasi mai ia o nei whano se tas. Mai vaenga mo mua o whamarosio le nei Taeao o le tula fono o ilo le leiang sala. Ana lese no tu la fono tatu te le loa me te ona sala o tatu la vilu ai me tatu sile fia me tatu loa. Ai to sia ki tu la fono e tolu au e tau fuori sua fo iova lo tua. Te to sia ki tu la fono e iva au e te mori mau pelo le lo tua ai. Ai to sia ki sa pati o le tua. Te mai sa wami. Mai vai nga lo ia fasili sili le tau o le lo fatu no le tua. Ia whata ina I lo soifua mo ola. O le tato soifua le malo le lo fatu no le tua. E le fai pea. E ele taime mutai. Te punya I le lo fatu no le tua no le toi mpongo le tato se amanoa. A le taimi, o le se taimi, o le taimi te sauni ai. O le taimi ta pena ai tato. Mo le famo e mo le langi ma le ola e famo vau. O le fia e fai le angasala e whaatele le lo fatu noa. Me na fa mai Paulo Roma, na stato tene no foi pele ang sala. Ina ia fa tele le lo fatu noa. Mai Paulo o mani fa pe. O tato o ti fa tasi mai ia. O ta tanu fa tasi mai ia tato le tato toe. So I fua mola I le olanga toe fuata ina. E ala le maliu Yesu ke viso langa I le toe pule se ang sala ia ti tato. Mena mana o I polo ia e feson tau pe tolu fai fusu fitu. Ia nofo ke riso I tonu ia te tau I lona finangaro. Ina ia mwhai na tuu Yesu ke riso e nofo te tonu. Awane I nofo I fafo. Ta aua le angang pa ia. Mai le au tuu o le whiau o le Taeao nei. E lea vea le lo fatu noa ma awala. E wha lea o ngā ina I le tū la fono o le atua. E le mawhaina a vea le lo fatu noa o le atua ma tātou taria Yesu ke riso. Na tātou fia maori ori e le ma tātou whapei fo o le toi taha ua stula fono le tua. E le eise mea whapei nā sa moa. E le eise mea whapei nā le ka le sia le tua. O le mana ongo le tua. Ina i mwhain tātou mauti noa. E moni o whamaoni an tula fono. A o leo tātou soifua le malo le alofa tu no le tua. Ina i o tātou whapele pele ma whātāua ina le avanoa o tātou moa. Ina i mwhain tātou no fotupu ai ma Yesu ke viso. Ina langi ma le ola e whao. O me leo tua le whiau. E lea vea le alofa tu noa ma wala e wha leo ngā ina i tu la fono le tua. Sua fo Yesu. Amen.
o le tātou talo. O mātou whanongo I lau whinangalo le ri. Ana se no lau tula whono mātou te le loa me ta o langsala. Pe tai o mātou soi fuha mola I lau mālo le lofa tu noa. Lofa pale pale pe ala o fio mai on sai. Pe tai mātou te le ta alo I le mālo le lofa tu noa lau o fio le mātou soi fuha mola. Aine whaino mātou soi fuha I stap lama o lunga. Ine mātou whaatali ma le mauti noa. I le aso e te fio whalua mai ai. Mātou talo le rie le Taeao. Ai mātou te le ianga I whiau tiu te whaivone ni aso. Wha malu mai au awa lofa. Wha tonu fo laulo fio le mātou whainga malanga. Wha munie le wa ona te Taeao e maisere ngā ruenga wao. Wha munie te tasio moa ni ne ewa noa mātou tāpua I whatasi ai. Si tia lo vi inga ni ne Taeao. Ma ia vi ia pēlo suafa e wha vavau lava. Amen.